is-siltiet. X'kienet kuntanna lura 30 sena ilu rej meta ġew għandek għall-ewwel darba ġew Galja u Tony. Lura 27. Mela, kien l-1982, bikri ħafna fl-ewwel xhur. U niftakar Tony konna fu De Giovanni qabel, anki li ġew Galja permezz tax-xandir u l-Tony De Giovanni permezz ta' arti u wirijiet. U kienu ħarġu b'din idea kbira li jenda kienar kontat xwaħda din. Dina ikbar minni, mux ikbar minni bizdi, dina ikbar minn kollox. U kelli fija l-ħsus li najt isma dina proġett ta' stant ambizjus li pal forsi ħafna ħolm sabiħieħor. Bidem joħlom u jiex bil-ħolm, imma meta jwet u l-ħolm allura jkun aktar f'ċerta pozizjoni li kun jista' jgħatil dak li jkun ħolom. U kelli dubjat ma' min jaf. Pero, f'dajt fihom it-tnejn, naf li kienu jaslu u kellhom viżjoni ċara u kienu nies ta' inizjattiva kbira. U għattilhom li nista' nagħmlu huwa nittaqgħu u nitkellmu fuq pjan fuq qafas komuni li b'mod oġġettiv, mhux suġġettiv, nippreżentaw il-ġrajja minn żmien il-qedem mill-ewwel Maltin. Ħammorru żura fi żmien il-Feniċi, ma ħammorru allura l-ewwel Maltin li ġew baħara kienu dawn li ġew u għadu fuq il-gżira u minn hemm naraw il-ħakmiet kollha tul l-istorja Maltija. كم بحرنا الميت كم ابرم قلبا كم حكمنا من موجود تحت سمات ايد كم مويت كم شافتي كم الناس نعلو في سكين تحت الحلال فين انبس الإسلاميين سابش بدنا متعقيد بالجليد مدمي sabiex l-isna mit-taqbid infittxu s-lil kemm imriekeb mitlufi kemm inħutna sfaw mejti kemm qalbina taħt il-baħar mitfuni. بيش نفني بيش نكتي بيش مثلو فيه نسيبو دان الكل كم امرأة وكم تجريف لا تحرسوش ليا لا تستعصونيش كيف كسبنا دين لا